Kijinga lapan jengkersan dagi kertong dagi seng sanyima negi kertong klam seng haki MDC constituency boper kila nang kam song shit na kebentak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council Badjanti Hills Autonomous District Council kaban selong haka arpoi trig rempang araja arpusan haka bagi noya lap na kebentak ki kertong bat ki kertong daladehi kila yok man pensngau ya kinya bat ki nong rem trig kam jongki Haka janmiat jangka khatway tari rempang arja arpusan kakun New Trap National Awakening Movement kaknam kala penlong ya kajingya lang yalap election halum siap na kabenta uba Raymond Basayumat uban ya areng na maukar pentorum kra constituency haringkat kajingya dan lang kinong yalam gaseng kibor penyak chnong bat kiwe de Haba ajing kran uba Raymond Basayumat kumukur tong ulaong bakajing temu na kanik election kadaiban perking ya karukom I trading license Shaki Barjala kasuk kasan bat kajing penklan ya kibor an ke district council Kimat Kibat Kongsan Bak Kimat Kijingular Kibat Kaparti Knam Kawanra Ahmad Jongpi Kabandingtong Banwarna Ya Kajing Tregam Kabakhut Kabasuba Aga Konsil Kabaar Kasengkan Siem Ya Kisenjam Bat penjanai, bat penbah susu, ya kikernit, kabah henreu, jangkarati sensar kari India. Kebalai, bandawa, badai ban pendono, ya kapara 12 naka kernit banreu, ceksedu, jangkarati sensar kari India. Bat basau. Ban pentikna, pensa, ban penklan, ya kabo lailut, autonomous power, jangka council. Kebasan, ban lom cingtip, halor baro, kicaka kiputa, kibadan, apa upur sam, ke council. Keban reu, ban pelongan, kodify, ya keriti kidostor, Hakait kahima ilaka banyau ban penklan ya ka pelapisa ka konsil ban pentikna ban yo ka jingtep ka babnya kalau ka jingyolung khajna ka sarkar jala tlang ba ka konsil ru kan tep ya ka bah bapra ban pendu ya ka jinglung pisabian lengba kihima ba ka konsil Bakandai, but Pendragam Hawk, Yaka Trading by Non-Tribal Regulation 1954, but Yada Hai Kapateng, Utrairi Trimulu, but Pendala Yakato Kaneki Benta, Jonka Regulation, Katum Kajinga Kapor, but Pendu no Yaka license Jonki, Ikam Gibau Kasi Ulala Bantre, Washi Pau, but when don't come here trading by non-tribal regulation 1954, but I'm same. Yaki kun samla ban sengkam, bak ban yokam hala kejala. Kabakadway, ka an kam sya, yaki bamdai ki kasi, ban long rang ba shnong, ndrai lalap. Badon ki shnong kiba ki jait belu ki bamdai ki kasi, ki long rang ba shnong. Kabawandra yak jingma. Halor ka hok long try, halor ka khandau ka syap. Namar kata kaseng ka penbet jakar kom trigam. Dongkiet kihima kilaka katkum ka jingai po jonggaan. Kalam kaseng ka pen japat yakabor. But I issue sanat deulong channel tribe certificate daka council. Pandawaru ban penbet thamai yaka schedule tribe order 1950. Wakalai kasengkat pentikina banang ni syakmat kan dana da karukom thukam ke bakhut pat kabasluba hak lenti kepada wakat sau ke sarkar jala lembaga notification 1982 kala pelong ya ipaiba ban register ya khandau jongki bat ke sarkar jala hak khandau kebaha apa ka parakri jong ka sik sedu nama kata kasengkan ya saat ban pendam no ya kane kan notification 1982 bat ban register no ki thendau bat ka council kali phai ka khai ka pateng
Ngin pai kayu duk laklun bala serta dah kiwai kijai benriu kejingnya bak kejima jong kani kijai benriu ladang ini akan ditiak selanu pat ngaisngan abang ayang hang ni halum siap bangai ikitukan Baper tanda ki khasi sudah buat ngai ngoro ya kadar pasnom kabala semkia hawe dai bagani ka bentaru om tangi kani kadar kani ka isi ka ba kani ka ba thamai wat ka ba rem ka bala ro kom jo bala rajen bakini kinong elam ke ba sakmat dong kinong elam snom lada kila ayo nasi ya kiwai pat kijai penreu ngatharai ma hangni la serta pada kiwai pat ni poyai ayo sai sisen ya ka darbar senang lu siap kabla le asitom hado kata nama nama kapet tangkato kane pra kam la khai la shamdukan dakiwai pat kijai penreu Nano kiyo ay kataka enusi, nano kiyo ay kataka odar, bakili ay kataka kayi ko pateng jogi. Talada ka jahilong kumne, kalong kaba sisya, ya ka pateng jogi samla, senrang bat kentay. Hajing sisya ka parti khnam, kapday tang ka parti, kamanyakon, tang naman ta ka election. Parti khnam kaya yang banyele na kamanta kijinge jom parado operasional feedback issue kabakayakhi na kapor sa kapor ha kabedai barkinong balasingi ha kabedai barkabailat ha kabedai barkai kapateng ban ha kabedai katrungam thum jam ha ke department di baper ka khnam gadon bentang banyak sak dang bentang kata ha kabedai ka jeng issue ya ki training license ka khnam gadon nya kathong bat peti kena bakaneru ngin penkala namar hakapejai barka khai ka pateng ka training lesson kabala issue shakiwai par ki jai berriu hakaleng gabriu nyotrap ka sek sedur kalapan khamti panglayo ya katakaan kaan kapan kham Lak ham nanti halor katakaan ngapan siam bagan bodil bagan peti kena sashi sen bagini kipoy ay kinumyo banrinu ya kilaisan jambi ngapeti kena ro bagajat bereo sashi sen kan sensyar akakai kapatay Namar kata si konsul habang yakon niya kanay election gin petikna baga petikna bangas yakon niya kanay kay issue kan keren may tang kabede kata si konsul Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.